con aceite fresco. Dawan kiteng kimayis na naiwa, manbilang huli kira lamara, wan ribalram kira. Yan ay mamyon ri tara may kulki bangri, wan bila bay kira nani buwel. Nanaradawan yan ay kupi ba paramsan, kupi ba relisa, wan sins ka naniwasin paramsakan sa manbilang bagay. Wan smartsawan, manbilang huli kira ba, iyan nanihek kita rin kira Jesus na. Amen. Please come na ni Grima.